Бұл бензин, ә? Не, сомненияң барбы? Точно 95 пе? Эми сага сертификат көрсөтөйүнбү? Ай, эмне барбы? Сен жоңо мутный экенсиң, мен эмессиң? Ey, men temez bul, men inim, bas salıp kötküç. Suyun yapsın da. Мен темесмін, мен вообще-то пластический хирургмын. Хирург болсоң алды бетиңди оңдоп албайсың. Бетиңе вообще капремонт керек экен. Ey, bas çay, kuç. Точно энеңизби? Ооба. Сөзүңүз жакшы эле кишисиз го, муну каяктан таап алгансыз? Ey, bul inim. Bir үйдөн bir sastık degeni şuda. Сиз өлө жакшы кишисиз, бирок а? Şimdi uyaltasın kızım. Gülüp кетем атпай жүр.